Tena, amen. Nataka kuwaletea neno la Mungu kwa sababu ninataka niwe hapo kusindikisha Bishop Kimani kwa sababu anafaa kuwa airport by saa 10. Anafaa kuwa airport by saa 10. Sisi ambao husafiri sana nchi za nje. Yaani kina ngotheka adu mukiriaga ni mamenye ni thiaga. But allow me to bring my wife, Reverend Joy, to come and say hi. Let us appreciate Reverend Joy. Amen. Ili aje wasalimie kwa sababu inafaa. Amen. Wacha wasalimie kwa sababu unajua kuna watu hii dunia wanajuaga mambo ya wenyewe kushinda wenyewe. Amen. Sasa aya, tukienda Taita Taveta huyu tukapita Voi, tukafika mahali panaitwa Mwatate. Wakati tulifika Mwatate, mimi nilikuwa nakula tuchipo, tulikuwa kwa mkono. Alifanya mpaka ni ziache nimwangalie, nikasikia kama naweza ruka gari nyuma. Tukiwa na ndungo akatuliza vizuri sana, innocent. Akatuliza, tumepita na manga. Kwa sababu alikuwa amekula, nikamwambia tumepita na manga juu umemanga. Sasa meni na manga na uko Kajiado meni. Lakini only ngugushera gia bururi uyu nigetha umenye. Amen. We missed you in the church. Thank you that now you are well and whole. May God bless you. Welcome back, my love. Right Reverend Bishop Benson Kamau, Right Reverend Bishop Anthony Kimani, church leadership, JCM members, our online church. Again, yaremo tusereire muthenya wa umuthi and all protocols observed. Mwathani agocwo ringi. Wa mbere ndenda gucokeria atumia othe ngatho ni kunyitanira hindi iria toruzire our member, our late Magi, ni kunyitira Njoroge witu. God bless you so much na muthina mbere na wendo ucio ndonire. I also want to appreciate you again ni gutunyitira hindi no turathite Taita Taveta kwa mora pastor witu, Pastor Paris. Karugendo kau ni karaihu muno, but I can bet half of you were present there. Ngai wa moya murathime. Ndrenda kwanira medical camp itu igakorwo August 9th August. Hone tugakorwo tugicurikira ciana citu iria cikoragwo na autism na cerebral palsy, and after that ntukamahethi guku tondu muthenya ucio gakorwo uyu wa birthday yakwa. Ngai wa moya murathime tugibanga geregereria. Hindi iria brothers ya Joseph mathire the land of Egypt guthi gucaria gia kuria, they met with loyalty. Na hindi iria macemanire na Joseph abire kumera macoke mathi marehe baba wao. I want to declare and declare today in this altar that God will expand your territories. I want to declare and declare in this altar that God will give you more than you expect. And I'm praying that God will hide your victory. Will hide your victory kore thu cianyu. Athie na mbere na kumurathima. Ndenda kumuhoera grace na ndimwira JCM you're highly favored. Na guku jandu ni mamwendete muno. Muthie na mbere na kunyitanirira na kwendana muno. God bless you so much. God bless JCM. God bless Kenya. And as we go on, tuhinge matu maitu tuthie na mbere na gutungata. Thank you. Amen. Na ile siku atapata mimba, si mtaiona tu. Mimba si upepo, si ni ukweli. Murahoera wega muno. Murenda agie na mutirahe bia cia kutungata. Alafu si tuweke mikono pamoja tupigie Hiram na Karo makofi. Wamebarikiwa na katoto ka kijana. Kanaitwa
Baraka. Yes, walipata juzi hiyo tukienda Taita Taveta. Walipata hiyo siku ka kijana. Unajua mimi nafurahingi sana kukizaliwa katoto hapa. Juu unajua kanisa linafanya nini? Kwa hivyo akina Diana, akina Sue mujikaze. Hata nyinyi ni furahie. Nataka kuleta neno lakini Mary Wanjiko Thiongo gari. Uruwaikia offering yako Ngai na mwaka uyu ndugathire itari nyumba. Ngai na mwaka uyu ndugathire itaumagarite ngathie kuruta biashara ino ndutaga ri ngiraga indo nie ciakwa hotage kwigirira China hotage kwigirira kuria kungi. Have you ever commanded the impact of your giving? Because it is only in the giving where your voice has an impact. It is very deep. But let us pray for your tithes and thanksgiving. Mwathani thini wa ritwa ria Jesu nitwagucokeria ngatho ni tondu wa heani uria turenda kwiheana umuthi. Ngai witu tukiheana kuma wingi-ini witu unini-ini witu ona kugiginyana-ini witu. Nitukwenda kuohorithia maundu tondu nitumenyete kuheana-ini nikuo tuhetwo mweke wa kwariria maundu nigetha kiria gitutangite kiehere na kiria kiratuthinite ira gitikana tuthinie rucio. Nitukwenda kuohorithia ikeno, nitukwenda kuohorithia thayo, nitukwenda kuohorithia utonga uria wonagwo na maitho no kanyitika na moko. Ona nitukwenda kuohorithia the spiritual foundations cia muturire itu. We don't only want to give, but we want to give with a cause and a mission. Nitondo woheani wa andu aya Mwathani ohorithia utonga uria wonekaga biashara-ini mundu agakena. Mwathani aria mataraga faida maundu-ini maria mekaga ni makorwo haha thiini wa ritwa ria Jesu. Kiria mendagia na kuria marutite umithio uyu Mwathani ohorithia kiria gitari kiohoku, rekereria kiria gitarari kirekererie, abararia kiria gitarabararite thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ni tondu wa uheani wao maige kuraihu na uru, maige kuraihu na kieha, maige kuraihu na ruo, maige kuraihu na giconoko. Tondu maundu macio thiini wa uheani ni mahingikaga nigetha nawe Ngai urekererie maundu maria mega. Kiumia tuthiete, may the impact of their giving be felt in the name of Jesus Christ. Onare matarare no menyo wa kumenya kuheana ni kwa mundu ohorithagiria maundu on their behalf. Twariana betekio ate ni kore changes mekuona, nimekuona changes in the family, nimekuona changes in their careers, nimekuona changes in their businesses, nimekuona changes in every area of their life. Twaria betekio uria wohorithagia maundu in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ngai monene na mutugi wa Isiraeli, we Ngai uri nyana nduhotagwo, yondu wa guoko gwaku nie ninyonete wega, nikio ndaitĩka gũkumia na gũkũgoca. Ngai monene na mutugi wa Isiraeli, Ngai uri nyana nduhotagwo, yondu wa guoko gwaku nie ninyonete wega, nikio ndaitĩka gũkumia na gũkũgoca. Enjoy ati niwe Ngai, no gũtũũra ũrĩ o Ngai, ndũinainagio nĩ maũndũ, gano kaguoyo nĩmo, twĩkanagĩria nduma-inĩ, gĩũka kũndera. Nĩnjũĩ atĩ nĩwe Ngai, no gũtũũra ũrĩ o Ngai, ndũinainagio nĩ maũndũ, gano kaguoyo nĩmo, twĩkanagĩria nduma-inĩ, gĩũka kũndera ũtheri.
Enjoy a day when no jekemba undumega. Na manene ukira maria nyejoe. Na manene ukira maria nejikoya. Nige makere marege otagwesia. Enjoy a day when no jekemba undumega. Na manene ukira maria nyejoe. Na manene ukira maria nejikoya. Nige makere marege otagwesia. Enjoy a day, nevengai. Ogotora oreongai. Wena inagio de maono. Anokago yonimo. Tekanage riadu maire. Yokakonde reo. Inenjoy. Ai. Ogotora oreongai. Wena inagio de maono. Anokago yonimo. Tekanage riadu maire. Yokakonde reo. Daughters of Zion. Kaigaya mwekete vegate. Nikio muka gucokia gatho. No ririkaneto. Nimuonete athuri. Hi. How are you, DJ Jesse? Kwa salama? Hata wewe Mungu amekumbuka na amekutendea. The faith factor. Amen. Kajadina bena kumweka wega. And whatever that is happening in your lives, may it become permanent in Jesus' name. Itanai moko. Mwathani thini wari twale ya Yesu Kristo. Witikio niguo maundu ugutumaga maundu magacenjia. Na Ngai witu we ni wikagira andu maundu mega kuringana na uria maguthaithite, kuringana na uria magwethete, ona kana uria menyihitie. Na ningwenda Mwathani guthaithanira airetu na atumia aya mari mbere itu na mbere ya kigongona giaku giatha Mwathani. Nigetha maundu maria marahanika mega maria matumite ngoro ciao cigwe ni meguka gucokia ngatho mathie na mbere gwikika. Njira mirango na wega uria no tugio makinyeirie Mwathani urothie na mbere na kumakinyeria ni tondu ni uri tha na ni uri utugi. Nitumoi makiingira kanitha uyu, nitumonete magikura witikio-ini ona maundu-ini ma muturire. Na riu Mwathani ni ngwenda guguthaitha tore uturaga muoyo. Thie na mbere Ngai witu kumeka wega na yo thumbi yo toria iria wikirite mitwe-ini yao ithie na mbere na gucangarara. Ikira moko mao uhoti na maguru mao uhoti wa guthie kuraya gukira uria meciritie, wa gwika maundu gukira uria mangeciria.